Iti Masakbayan. Babaunan. Diyak kaya ti agtatakaw a babaunen. Diyak kaya tinakusit kan diyak kaya ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kaya tinarawot a babaunen. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda. Gaputa dinan ka ba ilang trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldo mo. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamot gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rod, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita, no diti agurnoon, para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Sa anak pa'y makaturong. Ay nak, nagmayat ti puloy ti angin ita Wen nga rod. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. At to'y, sagagay sa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Yak makaturog. Iswa, rumuharak kumaitay. Hanggang nakita kayo mo't dito eh. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Ag-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti diyan. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laang ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sikar ka dito inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputa na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ipang pangrunak, sir. Masaya at kakabsat, Angie. Sikahin man, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyang. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyang? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamot la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak a babaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok a lalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay? Aging ga, anaawatak dito balayo. Nagloko mat day tanga amo mo. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na pali? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyaman ak. Makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo.
Pasensya kayo, Nana. Alam maturong tayaon, tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wamay tisangot. Ita lang amin na nalagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga gikat ni Linda. Kaya't napiksa pa'y mat ngagtrabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso di Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor, Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Adya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwem, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanya. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite, Diyosto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, nagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Lagi-lagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo dito'y. Tasika, awan ti among maramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan, dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarin. Niya. Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayan. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang amnuawan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pag naedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaalan nyo, ti agisursor itilako yo, Nana. Wan, balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagitilako yo. Pudno day takuna ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat itilako. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yo, Nana. Abay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niyo ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Nagpintas ka. Iso adi kan agungot pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya ti... Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra.
Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aloto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinatsin. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwang taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, isun ati si Dana. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si Daan na. Sigurado a pagsasawan na kamanan. Wanong kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Wan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka nagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan ni Jipalay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Nagkatuwa na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awi na, kasano ta makarelax, maawan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay-ayama mi da. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iho. Awan ba ko nakititaitan? Isurot mo daan, Chicken Felisa, tapno makaaliwak sa idamat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. Nujak ida isurot. Lukas na nga rod. Nas ka na makisayan ti sweldo da. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilang. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo? Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Nagaliwaksay kayo mat. Anya? Saanan? Ado ti pagnakita. Kala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaliwak sa idamat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Anjing ay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo? When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tadjay van na tiaramatan tayo. Isulaki di daytan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ngamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laag. Aha, saan na mabalin? napintas daan di kan Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da? Di mo iday kalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan di kan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali ti ugali daan di kan Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka iskan dagiti bagbagam. Pudno timbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam,
asim ha. Tadi na ko maliklikan. Kaya't ko ngay parik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na ko rapayak laang. Ika gumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kaya't si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kaya't si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan? Anak ko rapay? Agayat ka kanya? Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talaangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasin apagang angawan ti gayem ko. Tasyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Day tatipudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay ayaman na lang ti gayem ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaang nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Unanji. Ngamno ita. Na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ijaigid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasama? Awan! Apay ko mga ang lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan-ayan? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Ang bagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay agam-agam kanyak? Sino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaon ninyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, diyak mo. Pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya? Katilangam, kasla Dracula. Mangsursuron ka kadi. Sika bakit? Saan? Ibagbagak tipod no. Kan, aday singasing ko nga aramidam.
Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at dandan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayatnan nga agawid ak ijay balay da. Tasyak ka naw ti mangaw awer iti buridak da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balay da. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balay da. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanaw. Pasensya mo ni Carla. Tagas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir. Nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaunan. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Titinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir. Kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pa dagiti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayan, tag-enjoy da. Naglalay nga nan dagita dwa ababaunan. Tabapandala ang agaliwaksay, kat masweldoan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga lumay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tinta sa balasang. Adadama na yun nga awan makunakan ni Felisa. Gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya tama pasamak ti pagdandanaga. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputan nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawid tayo nga rutan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw apanagaliwak sa'yo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutat lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wanan. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapanta nga rot iji-igit ti baybay. Basta tiyag lang ay. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir.
Nagmayat na talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir? Nangruna, katsak nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. Basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiayayam da iti daluyon. Anya di kayat asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan matdakas na. Kayat ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpat ka kanya. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan yun, sir? Lakit din. Intan. Sir Hubert, amang ano maibatam ti imak Amang ano yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan ka nga ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag na rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dita likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kankwana. Kasinsin. Si kaman mati agmaneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Magit iti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayon dito'y balayo, kasinsin. Uwan kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung agkasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawid ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasaya at matasimangpat kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merindaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga ababaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak matkan ko na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga ababaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman nakalaan. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Tama nga numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't kakasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa, auntie. Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie.
Ibagam tipod no, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Di ka agdana ganti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ah. Kunakon kat akas ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarop na siguro anapod no kakenkwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napod no tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka dito apod no. Sigurado ang maamuan da ito'y dagiti nadakkel mo. Kat sigurado akapungtot da ka. Di kay agdana ganti. Saan ka seryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ang maikariti may salaang ababaunan ang maikamang iti pamilyayo? Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaganan. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupod no nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas na tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kan kuana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagagkan kuana igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagi jay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Katday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan na babalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat. Pinapatig ka niya. Ket nasaya ti ugalin. Saan na babalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak met dito balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie? Anya ka diti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Hidakas na. Naging inmagak da pa iti-igit, diba ito? Anya, Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapud nung ay ayatan. Kan pagang angawan naklaang. tinasaya. Agsabita kayo at balasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasingput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatin amangad ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Angie? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha, amok Felisa, ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat a para iti anak ko.
Madam, Isa pumanaw kan dito'y balay ko itamat laan. Tano di ka pa'y la pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwa ko di tarwar. sige, madam. Pumanawak, itamat lahat. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pailaang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na, sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie, hanggang napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan ka napumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda, kaasimat. Anya nga tano isurot tamat. Ha? Wanan, kaasimat. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie, ay mabit lang tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, tagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti kunayaw. Agnegosyo tayo laangan. At damat basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugotak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanin abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat laan. Pumanaw tayo diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawon mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumaak mo tin nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon nga ngr-ngr-ngr. Ngagsapsapol iti sikbaban na. Anya, Inkamin, Madam. Nauma kamin iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kitaak man tilaing mo ita tapumanaw kamin. sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Nagsimurot mo tandagit ay dua. Ha, baka mo da iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert at pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min a pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan nun ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Nagsimurot ket din dagiti duapay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Ay, diyak mo! Awanan, bibiyang ko! Nga oray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mat nga may na ni Mama.
Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mamati masurot? No pakasak ng tipusak. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta idaa. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko ma, tamakita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasan ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salaangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang aseled ti ayan tayo. Pasensya kayon Tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isuasaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Anjay. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan magaya manapudno ti panagayat na kanyak. Amok, Angie. Ay ayatem na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasing day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. kunak manunfli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay ayaman nak. Ikarkarigat ako nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makitkita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena mano. Tamalako amin alako. Anya ka di dagitalakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatanga. Ay, saanan, madam? Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ti ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Oo, nangan kami ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Baka mo kang agluto iti kanan. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Sino nga ron tiyagdalos dito balay? Sika! Aramoy da mami na trabaho dito balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Uwan, Angie. Manmano ti tao ditoy. Iswa dito iti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Iswa pagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank?
Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapunno kanya? Kat pag-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. At da ngamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank, Di na ako nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hangga po taagayan ayat tamat. Jaka mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayaten ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Gapu taagayan ayat tamat. Jak amo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayaten ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo, no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napunuakan ka. Tinangag mo idi, anaisawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan impuswan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Mata pobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napunuakan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Katak no awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanon dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank, Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address, Wen, kabisadok dito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka di Romalta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikat ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakan kwa na, baro. Kat naragsakak parakan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman nana. Amok alapod ni mamam kada kayo atwa. Ngam no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo lahat. Wen nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakan kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert, Ay ayat. Dayta tipod na. sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parik ko. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko mo. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Well, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparit na ti kinapudnok ka. May saak nga ulilan. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan iti pamilya. Di kinasaya ti ugalin. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita, saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti masakbaya. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragbatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat na iti likodan.
Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kas tati ko na ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Tamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaang daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka nak unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad-ad dumoras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan no makasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay, kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, saan pa anak kasagana? Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siya, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. Ngam, no talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalakmukan kwa na? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kwa na. Anya pa lang arot yung urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman mano ka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya ko nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto talagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sa kalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan nyo tibiyag ko, mama. Nang runa no may papan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanain, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad dan. Naglalainganan na dya Feliz ang mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutin nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali ang mairanod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak.
Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kadto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita, di kan kayat abakita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige, pumanaw kan iti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parban. Nukasta pumanawak mat nga ron. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan tayo din ti may papan kada Felisa kaniyo. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputan na pudno ti panagayat na ken ni Felisa. Kadakin kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag tupay matlaang. Sige, ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kanasawa. Nauray siyak, pumanawak mat dito'y balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunami ti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae ti dayto adiso. Kaya't na dito iti pagsarsaritaan mi, tanaw limat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Adada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na manyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amang no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Daytan. Felisa, Inarakot na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka mat. Hubert. Kaya't kang ikalay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas taglawlaw na. Da ito'y abalay ti pagnadanta. Kwartak tinggatan ko iti da ito'y abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito'y tan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut nga. Di ka agbutang dyan ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Umunag ta, di na balay. Adto yun ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyaman na, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gapo ta agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni Sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo dito. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaw naman. Kaya't na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie.
Agkape kayo pay. Agyamanak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka akasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ka ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak kan kwa na. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak kan kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Huwan, auntie. Day tatipud mo. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kaya't kula akasarita. Saan ko adangran? Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert tinagtaudan ti pinagpuunan nyo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, imma don tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Nagkarit ka nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tono ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, gusto daytan, Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kaya't ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apaikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika amay sala ang ababaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palag. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agatal. Siya kun ti makaamo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak.
Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay ditoy, tapno ada kadwayo. Wen balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige. Ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapo tabak nangan. Tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kenkwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wen, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Nagyaman ka? Nakadagas ka man dito yung apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka. No kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam. Kaya't kaatulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agentrawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo. Arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanya. Maawatan ka. Ang bayanak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakamkan ko na. Amo ka makaamiris tumitlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ibagpagapukan ka. Gapo taay ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidag ti amin para kan ka. Oh, naka-enroll kayong nga agpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag. Taagagat kami nga agadal. Rumbang lang Itigas ta. Maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan isi restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw awit iji balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talang agmay-may sa di balay, tabarang makapagpanunot. Iso di tuyak pa lang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa. Agnaid kay lata dito Agingkat kayat yo. Gayam. Kano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kaya't napay ti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay nga kalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naske na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat mat, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di da tayo mitlaan. Dakkel ti tulong na day ti anikosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day ta. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti. Tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo dito Wan kaanakan. Saan na bale?
Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kami ti agbantay, ante. Wan kaanakan. Kat sapay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, ante. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas at tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi dito, ante. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, akaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan, Mike. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay-saya ata. Felisa, Oh, inarakop na magtan. gapo ta kayat kami kalaysa. Dumtang to day taagundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabita na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lakpat ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bali, tadamat pagnaadan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. ngam Hubert. Agkalaysa ta kuman. Ikali, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanpon. Agyaman na, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysa ta kuman. Saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami ngagkalay sa. Ha? No saan pa'y ngagkalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod ngagkalay sa. Alakit din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga kalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi eh. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakang papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ija balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kitdi tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Eh, kung amin, talaga ang mababain, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Mm. Taaggigidan kami kada San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kaya't nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot at matlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka dinagkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laang. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan na.
Saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man lang. Oh, maday ta. Angie. Kasya laang tikis mo. Ah? May salaang. Wen. Madinusubraan. May mayat. Ti kontrolado. Sigurado ka. Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ha? Ala, pagandara man ti kotsem, taintan. Wen. Sige. Mapantang araw din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot da ita kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti da ita. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Na Hubert kanukan Frank ti Agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo, umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasaritan ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagato nga imbagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Pinapatag kita. Ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total makitak mo ta saan tanto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko saan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo. No kasano, kano niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Magagaran na may papahay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Adagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo kay ni Felisa iti tunggal maysa. Iso, sige. Umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, Madam. Sige, sika nga ron ti makaamo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, Madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taag kalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpas yo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen, Mama. Wen, Mama. Nasaya at no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gapo ta makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, Mama. Wen, Mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si Papalubos matan ni Mamam.
Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, Papo. Ala, agsagana kayon para itikalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalaysay o Felisa, Hubert. Ang bagay kayo talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Agi ka kanita kat madampay laang tiawag mo kanya. Mama, Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy tiragsaki. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayo. Huwag iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam timang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, mama. Ulitek, tiagkid daw iti pamakawan. Felisa, lipatin tayong tinapalabas, Mama. agyaman na karudo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Isu adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, mama. Napagsaritaan min kani Angie day tabanag. Kat imanugot nga agnad kami dito'y balay. Sige, Mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko, Tamay kariak nga agnaad diti balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko adito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti da iti abalay no din ni Frank. Sige, Mama. Dito kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig ana iimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin aditi laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga min ti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan matparikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siri jay. Isa komportable jay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat silid na mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida intun bigat. Nasaya tain may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Wan Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun dahito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanakak. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun laging pake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayong iji balay mi. Angie, saan ka kadimot